ta evia nekuthia nayo na kuukwiyo no kuometho atambuani nieli ni mbenzi. Karibu sana muziezi wa Mutongoi TV kilungu neke cha mbenzi yambite staki beze ile lumeitangwa ngwa yake bandi bambita pita ni mutuse na ni wa maunda kilungu neke cha mbenzi ni boto nenga ibuso ya kwikia mundu pin na ende pin ya mai wimwekia piuka vijana wa mumbio munaweta wa mbeo ya ngai na mrembo ukuitwa Karo ningoda mabi kangale kweno na ende bekedo likedeti ne yoi tone besongwata masito maganito wa mbeo ya ngai kutuni kitui na kambenzi kumanda mpenzi kwa masito nitawa Karo kuma masako no kiembenzi kumanda mundu tukoenda ju. Okay, asante sana no kie mundi na fika benzi kumanda benzi masito makanita wa mbeo ya ngai na imutangie Yesu ni kitu ndina dai wakwa kitu ni kitui mwinge ni mwendere Yesu kona ku ndondo meseta makweta wara ntawa Karo kuma masako. Okay. Okay no sio yu nyani mutangie na Yesu ni Kristo ndina dai wakwa na ni the tongu mana bezi nongo ne kwata kebatikisio kitonya kutoa ke kalume utwae wisi bindage ni kuthuku muno ndu koka kwata mundu kwase ni mundu muzio mugalanga kalioka akakala nzoka iku ne kwate ningo kukwata kindu kisio balawe ni kwatu na uthuku mawe yamo ene thuku mawe watangwa sweatband thuku mela saidi sia masako na uzini thuku mawe mbesa timbi ingisia lakini wa mbesa nondo pandi no ne save ya mbesa sina kitumi mbesa siana pandi ni save ya mbesa atangilina maana 5 nikita maana makwa ngaya nganywa ukithi sina kitwa safe yu na wikala namba ya mbesa siana nimbala ni kala ni ya mbesa mbingi ni kala nimbaya kala nimbaya ngili 3 yeye kangu koli ngoli osevia ngili na maana 5 na wikala namba ya ngili 3 isunisho si katwana sia wizi mondo no budget na mukamba isi kana bekingi kwandia na bekinini kwa chao kwa mundu mwe kwa nyanuno ni mwe okikeini tukagana zeke kata kekeania kesa kwitha ni kyaro savu maundu tukewa nyumba tukaya tukekea sindo cia mithembo ni wona na yu nyako nendete mundu ethila enzete kwanza tio thuku nondu wisi wenzete withe wa wena ndayekela bandu nono wasisia musumbe Uhuru Ruto ni mwenze enzetwe takukwa na nenzetwe ku wenzetwe itha wena ndayambingi ukasisi andu ala mateyenze ndona na thawe na makosa wathi polisi utemwenze kibitambe itha witha utena mu nondo ndo mwenze wena trend witha utena mu kabisa ku polisi lakini umwenze witha wena ndayambingi kabisa na beba ndoto nyo na askali meza yani witha wena ndayasia kukaza kwithia ona we matabia ndo meketetekela nondo we mundu musee yani we mwenze na wiki ya suti yo nye ya suti yo kila binda ya suti yunye kwa netona na mundu wiki ya suti ni sawa lakini suti no naliule ngeka suti tia nebe bandu bandi kutomi bilala mundu aleka suti uona na yuna ni waso ye kedela wiki ya suti ko isa wadula wezi mundu na atwake beti kiliondo lakini alibala kwa hiyo kwikara hiyo chalula kaona kunomba lilo kesa kwithia ngaliuka ngambe kwika uwenda aye ko kwalula bebina aye kwaluka kwa hii bebina nundo soede kwikia suti wizi for example na kusizia
weke ndo susu wa kwanda bisi ambiye kana elo kaambia manda mundu muka uthi ukamanza mundu muka utekea mubuto na mukule liki susu ambia elanga wakabukwa kunithibike wuli no wangwa abweta ngwai ngamana ngwazi agwara na siake wela kwetha be mantrace kuthi ngona na zi ngona be ngwazi aku na siake sina difference ya ngwazi ya mundu na sia mundu muka kuthi kwetha ngoma na ngwazi ya sia mundu na sia mundu muka ti mubuto kweza kwetha kile bindu waneketa ngwa ulini wabwa sio ndo igwara siakwa na wozi akupia ko anakona ndio kwa kidhani kucha kwika mvuto ukeza kwetha ndo kwika mvuto ngotwa saluni ngosukithia nesa kweza kwetha usukito na wibulwa kweza kwetha ubwa mundu wa ngai sino cia mithemba inyeko nenda kanisa ni wenda mwezi ngai nyendize ngai mwezi ngai onakwa nyendize ngai lakini ila nakomanie na omundu otagondo twakomana nako ila nakomanie na mundu ninaliulikie ila ndabizie ndito cia mithemba andabizie ndito ya ngai nambia kana mundu numa bandu muthukubi wakakale undu azia bindage mutwe mabaza yenge mundu ala kumyongoza yakwa sene nanyuzanga baloka ene mundu zine giada ni waluki ko mundu ni waluka akapiza ko kwa sendo waluka na kwa sendo ndu akanisa ndialuka nundu nizoenda kwekya mebudo ndiki askad nekya mebudo wese mundu ni mundu na pai mundu taluka nundu we munini ndo akyangwa tu wekya tu dress tu skirt tu t-shirt Yesu tine munini nondo nekya wangwa ninya ndo akitia kwa luka iwe kale waluka sakwethia o walukile na waluka wingo ke kaluka tioko ukala we musingi no loye musio ndo esa kwa luka no waluka nondo mundu ni waluka ningetuminja uchokuonelia no nalio nondo nakusizia ndo benanja no bwa mundu tonya kwa kwezi no siaze mundu omombanili wake manenele wake no ida wana kanyondo aluka lakini kwa no aluka mundu lana na nanga wakase ndika mundu zidhara na kweka lakini mundu la kazi anoneke uzidha ataka kabisa kuwa kwaza ukaza ndwekaju wewe lazima nokekara kweka wewe lazima nokwaluka wenda kendoka ini ikale waluka aye nyeyunye nditwana na mundu ikiasudi bondi kwalyola nondo nikendoso ete kama mioso na kayola niwo lakini nikeka nikaola wanke keka kayoso na nondo isuno ndo tane niwe nakamba ubona atwezi meaning ya idhacho kwa isuno ndo tane niwe nakamba na akamba manena na mibetitia bebando yali kabetitia endeto ubona kwa isuno ndo tane niwe nakamba kuno kala so yoso na nakara na keka kusoma unaona wewe tifomu nondo ona wasizie ibinda yino mwiga wingi nimo twana na whether mundozu for example ukweza kwenda kiana ni mulevi kabisa na muka wako kwenda ni mwigwara kwenda ni mutange na hiyo mendeo ni kwa kiana kija kara cha tangewa na kiende nicho kwa na ingi umunza kumekuzima basi ingi mundu akukila kwaze nya na yeye mulevi munene ni nanyusa muno nanyuzanga baloka ngakuwa lelo ndezi ngalinga twa banumbanga koma ndezi ngamukandeze kulongo miye lakini onamone inezie kwa luka nyongo tabende tange kobe mundu ralyoka mundu ni walyoka mwana na bebo munundu yu kana nisa nondo nena wewe wanga hivyo na nyendendere mundu onaku yanga be mundu tewanga kila mundu ni wanga ni sawa lakini wewe unaenda kanisa nyendenda kanisa wewe mundu kanisa niki Thina yetho acha wezi ti ati ndienda nenda lakini ndienda kila muthenya ndenda ndienda kila Sunday kanisa waku anda kanisa yo Catholic bana ndo Catholic methama sio kwanza ndo Catholic maluka ndo ndo methana mwekeo mwigwa ali musio nyendwa mbaliola wezi ni tinaliola ngai ni waliola tinya naliola ngai ni waliola na ngai ni abantu ndo mweta akakwaliola utenda alioka ukalioka ngaini wale latini bone bomo ti bomo wazia azoma manda uketha kana ola mundu muka we malaya mundu mukozi Yesu ni wabikie kumikara ni wabikie komalu ko Yesu alulando ala mathuku ndabare nando ala masio nundu mundu musio ejo sawa alulando ala mathuku na masio ko we muthuku na kuwa kabisa uteza kwa luka yi we ni wale zimo na kwa luka ayi ni njine sipaluka alafu we yosu uko nayo
uinambendezi tunakwendeza wao kuna kama yani ndakitali daktari wezi methema mingi nisizo siandu uongo atinyo nisizo siandu uongo ni wezi kweli uambia kwa kale nondo daktari wezi sinyuza abangi sindu cia methemba nondo unakukomana nawo kwa na etheo nyuza abangi kwa nondo na lakini ana bangi siako anakwanja tani na nyuza abangi ni isiku na nyuza abangi muno na nyuza kia serious ukethaga no nywete ko na neza kwa lyo nizo ibangi unyuza nondo daktari zinyuza abangi muno nondo kukomana nawo methemba ko lazima ninyo bangi daktari mingi kitayo nondo ai sinyi yakwenda nondo wethi kwithia na mundu ende nai ukweza kwithia no nywesi ndizi kandeze kwithia sio kunenga mapawa mawe kalima kwithia alternative wize daktari zieti nyako ninusa nyuza na hiyo ndio lazima uno kweka ale kwa lyo kaenda nyuza bangi ndanye na nyuza inambendeze nyako ni rawe mundu uteza swetu pa ani ukulia ate kangukulia kule yemwe umuntu nyandingale tu wemani ndikavangale ndio leo uko sawa niwanzongea ngavangale tu kukela kumanizo na wewe zungudukuma ndio dukuma omilela nona nyo lowe ngekale kambe kale wewe inambendeze ndo anatubeza tu ni tunini andekere bena school fees wa siana mbe na wewe yani kwani ndo kwera kata kwani ndo mapata ni makwa naku wewe yezo ombie mondo me na mumanda jao mutetheze umutetheze ni wakutethezie kwani kutethezie nara ni wani osomethia siana kongolea ni ntulia lakini ndo yani imbeza isu nini isi somethia siana beza tinini bana no rena kwa ati peki nini peki nini kwantia na peki inge kwa mundu unaendelea tudonana kwa manejata wizi mundu we mundu nowe kale we contract katika live yake niona wazizia Yesu ayekana kaini la siwe ayekana kaukenda nao kaendea ninewete ithe ndesi Yesu ekara ndesi Yesu ni chao uona lakini wakana ninewete abikalambo avi la bizie miaka 12 avi na ithe mama matuko maingi kuma na kaende otabanya ndito kuona aku wasi wewe munini na ndwisi muzee waku ni weba na ndwisi ukatwa nu kabisa ndwisi tu no lela lakini ndwisi ukatwa nu tu tuna kwithana inye onyeundea wisi yuendane kweni ndagitali kana ndani kweni director banu kauni kweni thukuma kauni kweni mwalimu kana metekele wendangwe ni tawe kana wetekele uanda ni sawa lakini tuikwenda chagu cha maana ni chao kondo kwenda wisi ngendere mundu mwiyo kutata ebia nekuthia nayo na kuukwio no kuometho atambwani nieli nimbenzi tono ni na kweka na mundu muka uye pondoa akatwika kalange kuka kakala kuka kekecha kasa kwetho na thiru izwike ketie na ke mundu nde pondoa ni sawa mundu mendepo dwa weza kwetha unge mewani ni kale nambo myumba ndio kupatia ndio kuelewa neza yunye ndendere mundu wili jisemeza neza hii ndima sia iseneza na kwa tena kwa njikala ndema wane lakini umonde yu nene weka nunu manana kwa ni mundu menese kwetete ko no mundu no ani andu makita kwa lulana twetene twesande zikube wathi twina ni walula ku onaku Yesu no akwalule nyene ni leile ndi alule yu ndalule wekero kutalule be mundu talule ko yo lwambe mundu ni musio ai muthuku wa mundu ilo kezo kama na mundu mjanja na kwa mjanja mwesote tani lakini wenda kwa maneno alafu kingi nyene nda mundu ungite mundu yu kimwe nenda mundu ungite kujenga mwi nenda mundu jengete wendo jengete yu umanjara
Imaanisha yamba twendanya moyo si waku ndiwo nendete. Yani mwe wako ana tawaku kata. Mwe wako ana tawaku. Tuyamba twendana. Weze mundu anene bakira kara. Aketa kuya. Na kuyanewa. Nunu nakwanya ndimu yani yangu manda kindu kisio. Kitano kala nezo chanzo bea. Ntimu yani wewe kitumia na jeze kara. Jeze ni wangu kwasi. Lakini ele wenzo bea neza. Ngane na buku ndani. Yenye nenda mundu jengete. Kujenga bendi? Wina muhimu lubu usu agunju we. Kwani nokolya yi? Mundu mulumu wa kwekara. Weza no meda different muno. Ano meda different muno. Yunye nende andu azumeme izunye njendete mdomini do takaka. Weza mwa kwa munene muno. Timu. Mwa kwa munene muno ndo timu nene. Nike. Unanione wene. Twendana. Ndono bwa kala kino ne manzai. Yani twendana. Ananeka neke ngongo zikuzia neza nondo weze ndio kuona neza mero. Ndo mbona neza. Ninde na kuzia neza ina kuona neza. Lakini yuni nyene nilele tuyamba. Lakini sio kitongea. Ndio kukia ni kukia ina chao. Ndo kitongea. Weze mundu kindu jambe akakuyamini. Itho yamini ukitho kuyamini. Yaminete. Oyo wangu azenda mundu jengete nini yaminete. Na kwani uzunjengete ila mukadhi na gabaya ule omuzobi ai. Kali adela biu withi munini kokela ile omusobya lakini nagada kunengala kanyo no kuli ati ilo ka mozo zumunene andweze ya nene bete ni chau dwize kana yatonyete ni ela mamboza oyo kathi na gabaya munene wi uthi na gabu ule omuzobya atheke be kokela ukamubya ba weze awalali kindu kwambia kote kindu thyo minukili weze ukaba ndo minukili ukitete kwita tanye ndiko ndikwela alabu ni ukuli ai omunde ukanewe sindu ile usakwa kimwe oza zile nisakwa kimwe okay koyu na kwa ne banye nundu ne nyoka ji tuyende ile yoka wasa kwake na kekingi yuna kabute batu ile tonyosa kwa na kongo sakwe tuyendana niki ndio gadu nyenje kwenda mwesu wagu na we mwiyo ani wamenagwia wizibe mutume mwezi ai we mutume mwezi kwa tukungwa na ukweli kwa tukungwa kwa idha ano nganda yange ndo mbie mundu nange wizinga yaka mundu magana cho nakitumi ngayo mbombo na kitumi ndina kwendeza kabisa wenda no kanangale no ngamengali wa ndambendeza tu undu ile okay na mbeza nili no mbenda ndumeda kwani wenda chao wenda langi kana wenda mbeza wizi wewe kitoto tutavutije wenda ati waambia ati kindu cha mbeza nuzizo meziana ngazike kara uzyo kengo wazi we mwiyo nyenjendere mundu iki asuti njendeere mundu enza alafu mbese isusi yako sikatwana cha wizi na kwake na kwenda ndicho na kwenda ya kala mwili ndete kasilini ato ndo musike njezi ni na mwingi kana ni chao ndo musike ni chao yuko tumitu ora sokona ni daisi nzuiyo yambo de mwenze akoni mungu akwana mbebo wameteka ni jacket niki ndiku wa mbebo na kunyi ni wa mwe wa mbebo njezi na ida aja kwani wewe amili kwa landa yo uweze abadali ro kama nomonde ngawole makula zunga mana leto wa mbebo tombeto ni mwe wa mume mungu tumiungu gwe ndikwenda andu mena kamweleke ile ko wana mundu kwikale ze kwethani mundu munene neza we lakini na wasali mezi bidii ulipo na kwa ndo ni mundu ume nene gyo biti na wezi mundu ume akitaige mistari na icha konde cho bando kekala musaru mwa dwalo ko bando ko kita ukakalo ngo ukalela njango wezi mundu no lela zango baini lele ngo baini akakumye ngo ya kwanju lele banini nondo yu alafu ni nenda mundu ombetete na wasaba nini yuwe ni twanene aye ni mwazamu aye ndwanene aye umbere ni lenze tione yana ni twanene ni mwazamu no ngeza ngama bawo kitozembo kai aye na yuwe wenda mundu mwaza ukomye ba mundu mwazamu nani ukamumya ba ndiye nwani neko kabambenzi ando no wambezi ayi ndo kaza mwana mundu mwazamu nani mundu mundu mwaza timunene akita odyo zobe akaneba at least nenda mundu mwasanga kuniliko noizi wene twanene uyo ntwanene
tukonga mabai dara Aye. tuyanene na Mtu anene. tuyanene ku mundu mwasa osawa ondo ni mutheke akathi usubi akanene ba ti aye wo mundu mwasa oze mundu mwasa munene aya ukamuzubi aye ethene mundu mukubi wosa mundu mukubi munene lakini mundu mwasa munene mosa ukamuzubi akara anenebe Nyego nino. kuno mandania na slim ikando ndasa ukasubi nenebe ithene kindu Nye yuni ni kolele already. Okay. Aina kwa ngotabie ndina nako kampenzi. Manda mpenzi. Sawa. Na kinezi. Mukamba izi kana. Mbwa yu athano. Kona katina. Kona kono nesine zaki. Tukeso bingeza no ile ingina tukakoma no ingi. Tike mege bezari. Ani sine zaki ngakale. Ndonyo kama na ngoya gwalelie. Kanonga dio ko bai lo ngakale. Tukeso bingeza ningo tukoma ningi. Ningale na ko ngoja. Ndi mwana ngai no yu ngabya yeno inye. Akoni mwana kabye. Ama ndo mayende no nako ndi ngai no ngai ka sindu yake na kwana na amatuko make. Akeka kindu. Okimwo. Nikalambo ya nene zine zaki. Ngakwata po. Ngakwata lo meza kwetha yeke. Tukakwana na gombe mbana kasena ku. Nengajeneza. Kai ni wajula mono. Ngai ai kama manena muno. Kugwenywe nanda kule imwe simbo. Kugwenyu. Nimo bandane imwe Matthew. Kana toka point ni. Nimo bandane imwe ma. Lelo sababu ya mono kuniweba. Bemba. Ije sababu ya mono. Ije mwe za mono. Onake ngai ambie sino sionde. Ilwande. Na anenga mundume. Mapawa ma kotawala ilwande. Nawezi ngai ombie mundu mugaiti na mundu muganda ombwa. Akitie ngai akitie kwa mundu mamumeja wo wake. Amumbia mundu muka. Unaona? Ko mundu muka wewe andu ida na ni wewe andu ida na power ya apawa. Wizo mundu ukambenda. Na okera ngeza ndio kuneni. Wizo ida wena thina mwingi muno. Tio. Ngezelani na thina. Yani numbendie we yurumbendie we. Na kwa nini na shunguli na wizo ida wetha na muno. Nundu ndi na power ile sia kuwa kumbene gara. Ngukwenda. Unaona? Ko ukutu twanengwe ma power asma kwenda wala ya katoka manya ningwendie na nekwendie twike tutwane twike vitu vyakwa ukaanzia ya ziana vyakwa tuke kalamecha mazio ona hata na nuno ngai nake wewe aesi mzee wa mundu niwe aesi kibeti cha mundu ani la kwetha onetha no lea na the first time la kwetha already ngoba inyuka za kwetha yani no bakona kaucho okendo kweza kwetha no nisio kabwegara no nisio kawengo kukuli akitu kumyongokeza kwetha kweza nathi mwe inye njololo syangongo tabeniki nundu zindu ila ngwenda ndingwa so njamba nololo syangona sindu ila ngwenda nokulya mundu ende tu aende tu ndetha okito otio ngathi una ngeza kuka nilo ndunge laundi 2 nene izu kwenda ndumeta ngathi mwambia mundu ende tu aende tu na mundu okito tio iyo ngathi uyu na nguka ngoka nile sindu izu kwenda izuende wera barasi ngoka ni yere nzu izu kwenda kauka ni bwaka nana ngoka ni kitango ila werasio omanje ndumeta nongwenda we kenona kondia ona kayando ni malele ngai akainge mukona kwa ulwande malele ngai nondo mundu uzu yani ndanda utangewa yani kulela zindu tena kitumi na mundu mukozu na kwanyekela na mulela kabisa ne mundu teza kutangewa ani mundu teza moza Yesu sunje so mwetekela nondo ngekala na kyako kwa mundu nzike so mutaye iwe kinga yake so ngona ngumi kunye nguka ingembenzi ndiye no ani kumanda nguka ingembenzi kumanda mpenzi nenese ingwezo kwata no kiembenzi
lakini ola ni nake tuikwenda nyendi nenda undu kwekia suti nyendi endete mundu ikia suti na ndiendete mundu wenzangu no labda ni tati the next time no kembenzi ni mande mundu to rain. Oh yes, Musiesi ya Mutongo TV ni kwatia nwamina kweyone ya date ambayo yangaida mundu uwe karo na indi murembo wale anamona usuni kwitha we asya kana ndekwenda jamaa ukwikia suti na tena mwana usiwe mutangie kabisa nage jamaa asya tondo murembo timu okogu ko maikwatiania indi nitwe somanengo ibuso jingi ya kukangale kwenu matate kwikia na pino kungi kana opiuko kana ingi tumakwatania mo ile umwikote kwa gotaguswa agetekela mia oyolongi na indi na Musiesi oketha ujenda kuka ndino akilungi cha Mbezi ngalekone ya kio cha kunukona namba jibau palotu maafisa waku nikenda tunenge buso ya kuka Mbezi kwa ini asya bye bye na ni muendete muno. We ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na yaima oyeke ya piuk tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itato kenda inya dhandhato tunenge mwanya wakwe kwatea Mbenzi. Kutata ebia nekuthia nayo na kuukwio no kuometho atambwani ni Eli ni Mbenzi.